Karablevskiy liniya deydi tuğanlar mı? Qarаңыздар turuş. Uzunluğundan da uzun eкен. Qanchaga olsa veresiz? 87'ge bermediniz. 150 so'rab atasiz. 100'den жоғарыда. 100'ün üstünde söylesiniz, 150'den düşüp berem, 100'ün üstünde. Telefon nomeri aytıver, bırak. Bizge malumat bergen bayke, salam aytıp koyuңuz anda. Qaysi ay? Aha. 7. Сколы областың Тоңыр районында Турасу айылында жашайм. Турасу, а? Ошо Турасу туғандарыма, ел жұртыма салам айтам. Мынакей. Аха. Сық салам, давай. Sık salam. Aha, rahmat. Mınakey. Şunday bolgan kızıktуу bazar. Bu жерде жакшы кочкорлорду байлап коюптур. Ээлери бар бекен, сатылды бекен. Ассаламу алейкум, сиздерби? Кимден экен булар? Кимден экен булар? Сатылган окшойт, э? Байлап коюптур. Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору саламатсыздарбы? 20 август 2022 жыл Бишкек шаарынын жакынкы пригородный мал базарына келдик. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр тугандар. Лайкты басыңыздар. Жакшы койлор, кочкорлор бааларын билдик. Номерлерин алдык. Көрүңүздөр. 18,5 миң сомдон мынакей сатылыптыр. Өзбекстанга кетип атат дейт. 18,5 миң. Байке, булар бүт эки тиштен окшойт, э? Кочкорлор баары. Буйрусун байке, мына. Абдан жакшы кочкорлор. 18,5 миңден базар арзан тугандар. Эми негизи оптом алсаңыздар арзан болот. Бирден кымбат кодон. Ошо Өзбекстанга кетет экен тугандар. Байке, муну бир эле терип алдыңызбы же бир эле адамдан алдыңызбы? Оптом алып тур, оптом. Бирөө сатты. А, бирөөлөр сатты. Мынакей. Бир коро экен да? Бир коро, эки тиш кочкорлор. Мейли, буйрусун байке. Базарда, Аха. мурунку караганда малдын баасы түшүп калды. Базардагы саткан эти ошол эле бойдо. Эт кымбат. Жакшы, мына жерде жакшы кочкор бар экен, 150 миң сом сурап атат. 80 канчага бербедим? 87 миң сомго берип бериптир да, досум. Канча тиш? 2 тиш кочкор экен тугандар. Көрүңүздөр, 2 тиш. Бойлуу. Бою канча чыгат байке? 98. 98. Эмне линиясы барбы? Кораблевskiy линия дейт тугандар мынакей. Караңыздар, туруш. Узундугунан да узун экен. Канчага болсо бересиз? 87ге бербедиңиз, 150 сурап атасыз. 100'den жоғарыда. 100'ün üstünde söylesiniz, he? 150'den düşüp berem, 100'ün üstünde. Telefon nomeri aytıver, bırak. 0702 87 54 93. Eğer satılmagasa qayсы rayonda turasız? Sokuluk tuğanlar mınakey. Şu nomerge çalsаңыздар, ушул кочкор менен ээсин байланышасыз болот. Тугандар, бул жерде аябай жакшы кызыл өңдүү койлор турат мынакей. Koçkorga koşa turgan koylar. Azır birazdan keyin koçkorlar koşulat. Avgusttun ayaktары, sentyabrдын başları. Qarаңыздар, kulakları. 55. Baası sırada 55 ming sırada. Baykem hazır malumat alabız. Nerede maşina çık. Жаңы хабар, KG, Дон хабардың екі канал. Seni görüp durayım ben anda. Лайкты басыңыз, байке, лайкты. Koş. Mınakey. Bayke, бұл жерде қанша баш алып келдіңіз? Так, 10 baş borcu sattım da. Sattыңыз, 5 öyle sattım. Жақшы байке, мынакей 5 өні саттым деп 10 баш алып келген екен. Жақшы қойлар, бұл қочқор екен. Бұл қочқор бұл? Koy. А, қой бұл? Мынакей. Бардығы қой екен. Қанша тіштен бұлар байке? 6 tişten. 6 тіштен, 6 тіштен. Қаншадан сұрап атасыз? Kuruк қаншадан сұрап атасыз? Бірден 40 minden dolar. 40 миңден kuruк, Мынакей. 6 баш, 4-5 баш екен. 4-і мындай қызыл өңді. Бірден қаншадан сұрап атасыз? Birden araganda. Araganda. Yok 50 dolar. Бұл екені 50-ден. Yok 100. Бұл екені 100-ден. Мынакей туғанда. Bozulu koy 35. Қозылу қой қара. 35 миң. Birinci tuğut. Мынакей. Birinci tuğut болып тұр. Қозысы екен. Қозысы ұрғач ба? Ұрғач екен. Байке, тіге номері айтасыз ба? Айтыңыз.
0702 0702 62 18 73. Qaysi rayondas? Ya bak. Soquluqta tuğanlar mına. Şunday qoy izdegen bolsаңыздар, сөзсүз байланышып алып қалыңыздар. Qoylar hazır bir aydan keyin qo'chqorga qo'shiladi. Yaxshi qo'chqor qo'ysаңыздар, qo'zlarni son qo'zlardan olasыздар, tuğanlar. Rahmat bayke. Sodаңыз болсын. Мына бұл жерде дағы чарба qo'zlar turadi. So'rab ma'lumot olarlar. Assalomu alaykum. Qandaysың? Ishlar yaxshi? Bu qo'zlar urg'aч erkek. Qo'chqorlar bor, Bari qo'z-qo'chqorlar. Suv samurdan kelibdir, mana. Kecha kelibdir. Qancha aylıqlar ular? Aylarını bilmem deydi, biroq yetdi ekan. Qanchadan so'rab atasiz? 11 ming so'mdan so'rab atadi. 11 ming. 15 baş bar ekan mashinada дағы 11 ming so'mdan so'rab atadi. Boşanıp ketdi dema. Shuni qanchadan bermedingiz shularda? 11 ming so'm so'rasangiz. 10dan berdi. 10dan berdi, Yaxshi. 10dan beribdir. 10dan beribdir, yaxshi beribdir, biroq 10 ming so'mdan. 11 mingdan bo'ladi deb atadi. 15 baş bar ekan da. Telefon nomeri aytasizmi? Aytib. 0709 85 0027. Qaysi rayondasiz? Safxoz Frunze mi? Rahmat. Manaki. Shunday. Bozor. Qo'rtatamiz. Бұл жерде жақсы qo'chqorlar turadi. Esine ma'lumot olamiz. Semiz ekan, екі tiштен. Bular bayloqda turganmi, je bundaylar жүрген? Bayloqda. Qancha ay bayladinglar? Примерно 3 ay baylangan. Примерно 3 ay baylangan ekan, yaxshi qo'zlar ekan. Quyruqlari raketa quyruqlardan ekan, go. Екі tish. Soyğonga дағы, urug'tuqqa дағы, qo'shsаңыздар дағы bo'ladi. Hozir bahaсын so'raymiz. Bahası qanchadan bu? Kuruk satasызбы, je birden satasызбы? Bas 40 mingdan oldi. 40 mingdan, 40 ming so'mdan so'rab atasiz. Qanchadan berdi bozor? 35dan berdi. 35dan beryapti, bergan javob. 40 ming deydi, 40 ming deydi akasi. 35 ming so'mdan berib berdi, toza. Telefon nomerini aytar? 709 709 29 Qaysi kanal? 21 94. Qaysi rayonda turasiz? Muras Ordo'da turadi ekan. Bu yerda jangli satıldı. 29,5 ming so'mga ketdi. Buyursin iki жаққа тең. Ақшалар саналып атат. Shunday bo'lgan пригородный мал базар. Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Бұл qo'y bu. 15ga qartan qo'y ekan, 15 ming so'mga. 15ga qartan qo'y. 15 ming so'mga berem qartan qo'y. Assalomu alaykum aka. Sizlarmi? Qo'z-qo'chqorlar bu. Martovskiy qo'z-qo'chqorlar, Manaki, mingdori da yaxshi. Qizil quyruqlari. Tish jarlikda. Martda jarab. Yo'q, em Kelayotgan mart. 23-yil, Manaki. Qancha baş aka? 5 baş. Manaki 5 baş. Ular rastoylar je arasha liniyasi bor, arashan deganlar. Arashan liniyasi bor, Yaxshi, qanchadan so'rab otasiz ham shuni 5 o'ni? 22 mingdan. 22 ming. Mana tuğanlar 22 ming so'mdan so'raydi ekan. Qanchadan so'radi bozor? 18,5 ming so'mdan so'radi. Bergan yo'q. 18,5 dan. Kichkina qo'shsa berib bilingiz. 19 dan bo'lsa berib bilingiz. 20 dan. 20 dan bo'lsa, quruq bo'lsa. Elimdan o'zga berdi. Qancha berdi shu? 27 ming. Sonun beribdir. Ekoni 27 mingdan beribdir. Narxi chetki. Buni atasının liniyasi qanday? Qaysi liniyadan? Короче, bu liniyasini ola turgan kishi men so'rashadi. Daragini olib ko'rsatib, Mana tuğanlar. qo'yini, qo'chqorni Bit ko'rsatsa, telefon nomeri ayting sanda. 0700 83 93 07. Mana tuğanlar. Qaysi rayonda turasiz? Shopoqov, Soquluq rayoni. Abdan yaxshi qo'zlar ekan tuğanlar. Buttari da jo'n. Tuqumga deydi, urug' tuqa. Emtijili qo'shsa bularda, Mana shu nomerga baylanishib so'zsiz. Agar kimda kim shunday qo'chqor izlab yurgan bo'lsa, 5-6 qo'y orlari deb qo'shsa bo'ladi. Mana 5-6 qo'ylarga da jarayt deydi o'zi qo'chqorlarchi. Shunday qo'ldan kelishicha ma'lumot olib berib o'tamiz tuğanlar. Sizlar kanalni qo'llab, like-ni bosib turingizlar, ayavay. Tars etasiz.
Башка досторго да бөлүшүп коюңуздар. Эгер ушундай козу, кочкор издеп жүргөн болсо, себепкер болуп каласыздар. Мына бул жерде койлор турат, жакшы. Сары свет койлор. Экичтен кийин уже 5-ден кийин эле 4 болуп калды. Туган эле 4. Булар уже Сөзсүз биз кой базарга келип койду тартабыз байке. Эми түшүп каласыздар алыстан. Жакшы койжулар бар экен, мына жерде азыр ээси сүйлөшүп атат туугандар. Маалымат алабыз, мынакей өзү түлөп. Азыр мына 4 киши эмдиги жыл кайсыны? 2-3 Кой. байке, кечиресиз. Ассаламу алейкум. Мага маалымат бериңизчи. Азыркындай. Койлор сиздерде турабы? Жок. Сиздик? Сиздики эмеспи? Бул бияктыкы эмес экен. Азыр сурайбыз. Байке, кимде, сиздеби булар? Жакшы. Мен тиги байке экен деп кечке күтүп атпаймын. Канча баш кой алып келдиңиз? 10 баш алып келдим. 4 сатылды, 4 сатылды, 6 калды. Моголар, İçindekiler Ular- satıldı. 22'den geldi. Таза 22 миң сомдон мына красканы уруп коюптур. 22 миң сомдон сатылды. Канча тиш койлор эле? 4 тиш, 6 тиш койлор. Канча тиш койлор калды анан? Var böyle 4 diş 6 diş. 4 тиш, 6 тиш. Аябай жакшы. Кочкорго уже даяр. Dayak. Мынакей сонун кочкор алып туруп Biz bozunu aldık. койсо болот, Козун алдык, козулар укмуш түштү. Мынакей туугандар, укмуш түштү деп атат. Үйгө барып козуларын көрсө да болот дейт. Үйдө дагы барбы мындан башка? Var. Жакшы, анда телефон номер бериңиз. Биринчи 709 0709 79 79 0904. 0904. Кайсы райондос? Bu Frunze Sapkoz. Фрунзе совхоз. Эми бааларына келип токтолсок байке, буларды канчадан сурап атасыз? 22'den sıradan. 22 миңден. Мынакей жөндүп айтты байкемчи. 22 миң сом, жакын 22 миңден сурап атат экен мына. Уктуңуздар, калган телефондо сүйлөшүп, ушундай койлор керек болсо алсаңыздар болот, сөзсүз түрдө. Лайкты басып коебуз, ар кимибизге ушундай койлор насип этсин туугандар. Жакшы, соодаңыздар болсун байке. 22ден сурадыңыз, Канчадан кылып бересиз эми? Боло турган жери. Optum alsa 20'dan berem. Оптом 20дан токтойт. Мынакей. 22'den verdim. Arka kulağı uzundan. Төртөөнү 22 миңден сатыптыр. Оптом алса 20 миңден токтойт экен туугандар. Абдан жакшы маалымат бердиңиз байке. Рахмат, Алла разы болсун. Мынакей базар аябай кызык болуп атат. Машиналар да кирип атат, койлор да кирип атат дегендей. Бул жерде чоң кочкор турат. Мындай козулар турат. Gelsin satalım dedim. Ассаламу алейкум байке. Канчадан сурап атасыз бул козуларга? 8,5 8 Ой. 8 11 Мынакей 8, 8,5, 11. Базар канчадан берип койду ушуларга? Козулар экен, Buna arıklarga 7,5'dan verdi, vermedi. Арыктарга 7,5 миңден берген жок. Onu 10 verdi, verip atabız. 10 миңге бербей аптыр. Семиз экен, 10,5 беремин дейт. Жакшы, макул. Сакал. Мына эчки 12 миң сом, 3 улагы менен экен туугандар, мына. 3 эгиз тууптур, 12 миң сом. Канчага бербедиң базарда? Сурадыбы? 9,5. Үчөөнү, төртөөнү. Төртөөнү 9,5 миңге сураптыр. Бербептир. 9,5 миң сом. Арзан. 3 улагы менен. Мына бул жерде 40 миң сом. 40 миң сом. Мына кетти улак. 40 миң сом сурап атат. Канча тиш аксакал? 2 тиш. Жакшы кочкор экен, 2 тиш. 40 миң сом. Канчага бербедиңиз? Сурадыбы базар? Базар. 36 миң сом бериптир. Таза бербептир байке. Бека. Анакей, чоң кочкор экен, аябай. Телефон номер айтасызбы байке? Эгер айтсаңыз үйдөн сатсаңыз да болот да. 708 0708 34 44 98, Кайсы райондосуз? Кайсы райондо? Сокулук мына. Бүгүн сатылбай калса эртең Сокулук базарына чыгат. Жакшы кочкор экен. 36 миң сомго бербептир. 8 görüyor. Мына 8ге берем дейт байкем, кара козу. Еттүү экен. Еттүү экен, байке? Vermesin be, attı gel. 6 миң. Buna katarga bayrak koyalım. Canım sana үйдөгүлөр ушат. Үйдөгүлөр урушат дейт. 6,5 kaçı? Үйдөн келин балаңыз азыр сельге сатам. Yok 8. Канча сурады байке ушул карага? Карага 7200 турат. 7200 берген жоксуз,
Жақсы. Карабил дегеннин баласы dedi. Карабилдин баласы 7,5 миңге берген жокпуз дейт мына базар. Абдан сонун болуп атат туугандар. Байкем алла окшойт. Siz mi okul kopturdu? Жақсы. Сиз канча сурап атасыз карабилдин балдарына? Неберелер окшойт булар? Taysan'ın balası. Канчадан баалары? 8,5 миң сомдон. Кочкорлор козу? Козу кочкорлор, 8,5 миң сомдон. Ушундай болгон козулар сурап атат байке. Канчадан берди? Базар бердиби байке? Кайсыга бар? 8 миңден берген жок. Мынакей бул жерде жакшы токту, 4 кой. Койлор турат, 4 кой дейт байке. 4 кой. Бардык 4 тен бе? Канча баш? 3, Арт жактарынан көзөшөйүн. Арт жактарынан. Байке, канчадан сурап атасыз буларды? 18 миң сомдон сурап атасыз. Базар бердиби ба? 15,5 миң сомдон берип атат экен. 15,5 бербептир. Дагы барбы үйдө сатыла турган? Каштан экен да булар, шоколад. Телефон номер айтсаңыз болот байке? Эгер үйдөн сатам десеңиз. Үйдө эле сатпайм, ушуларды эле сатам дейт. Төрт сем сайган дейт байкем. Tuxumlu kurak bunu sizge vereyim. Ben vermek. Kaç tane alın? 6. Assalamu alaikum. Kancha surap atasiz shuni? Buni. Birinchini. Ba'zini aytib qo'yingiz. Nega chiqarasing aytib qo'y. YouTube'da? YouTube'ga 25 ming ko'rim. 25 mingga berasiz. Qancha tish? 400 saydı. 400 saytdir mına tug'anlar. Bağı tushdi. Bağı tushdi. Muruqday bağı emas. Muruqday bağı yo'q. 20 ming ko'rim. Mana buni 20 mingga beraman deydi. Bunaki baykan real aytib atat. Bozor arzon bo'ladi ata. Arzon bo'ladi. Mal tushdi. Mal tushdi. Qo'chqorning bosi zamon tushdi. 5 to'qa tushdi. Bunaki. Qancha tish bu qo'chqor? 4 tushdi. 4 tishdir. Ekoni asan 40 ming ko'rim. Ekoni 40 mingdan 20 mingdan beraman deb atat. Yaxshi baykan. Telefon nomeri aytabsizmi? Bo'ldi, aytib qo'y. Aytib qo'ying. Ma. Tip kelaversin bozor. Prigradga, ha? Mana shunday bozor. Kevresi aytart, kevresi aytmaydi emas biz. Tartaveraylik. Assalomu alaykum. Qara qashqa qo'chqor bu? Qo'chqor qo'zi. Qo'zi qo'chqor. Qancha so'rab o'tasan? 35 to'g'ri. 35 ming so'm. Tishi qancha? Qo'zi tish tayyorlakmi? Tish buzilgan ekan aka. 35 ming so'm. Qancha berdi bozor? 27 ming so'm beribdir, bergan yo'q ekan. Ammo echkibi? Surach qanchadan? 8,5 ming so'rab o'tasiz. Bozor berdimi? Bozor bular 7 lar berdi. 7 mingga berdi. Yaxshi. Al qanchaga berasan qarani? Qo'chqorda 30 ga beraman. 30 ga berasan, ha? 30 mingga beraman deydi. Bu yerda yaxshi qo'chqor turib, 4 tish deydi. Esi 30 ming so'm so'rayapti. Unaki 30 ming so'rayotgan qo'chqor 4 tish. Qancha berdi? Bozor berdi? 28 ming. 28 mingga berbeptir. 30 ming so'rayaptir. 28 ga berbeptir aka. Telefon nomeri aytabizmi, do'st? Yo'q. Birovlar ekan. Satam ketadi. Buna yerda ikki qo'chqorda 25 ming so'rayapti aka. 12,5 ming so'mdan. Bozor berdimi? Qancha berdi shu ekoni? 21,5 ming so'm beribdi ekoni. Berbepti. Yaxshi aka, sog'lom bo'lsin. Bu yerda qo'ylar turadi, semiz, so'yg'onga. Qora siznikimi? Assalomu alaykum. Sizniki bu yoqqa? So'yish qayerga akalar? So'yish tabii. Qancha so'mdan qancha so'mga cheyin so'yish? Qanchalıkları gerek oluyor? Aytamiz. Aytarsın. 9'larından başlap öyle. 9'dan 9,5 ming so'mdan 12,5 ming so'mga cheyin. Prigradniy mal bozorda. Tetindeler var mesela. Cho'ngdor, Mondaylar 11'lerden, 11'den. Shunday. Bular qayerdan qo'ylar? Ya. Qayerdan qo'ylar? Bu yoqda? Ad başınıqı. Siz постоянно usul prigradniy olasiz? Oho, teke önör ko'rsatadi, teke. Teke qancha? Sende yuttan 7 ming, Oho, teke. 7 ming deydi. Telefon nomeri aytsangiz bo'ladi, aka, agar to'y tomaloqlarga so'yadigan bo'lsa. 0700 0700, shoshmay aytsangiz 0700 929 929 401. 401.
Эгер бүгүн базар бүтсө кайсы жакта турасыз? Ушул жерде эле постоянно. Могу сарайларда турат экен, пригородныйда. Рахмат байке. Мынакей туугандар, бул жерде дагы семиз койлор турат. Пригородный мал базарына келсеңиздер, ар дайым ушул жерде эсе. Канча миңден канча миң сомго чейин? 12,5 миңден 15ге чейин. Бул жерде чоң койлор экен. Канча тиш койлор эң картаңы? 4 тиш, 6 тиш, 2 тиш. Семиз койлор. Бардыгы ургач, Бардыгы ургач экен. Бычмал бирөө бар. Телефон номер айта бериңиз байке. 0706 85 90. Şu номерге чалып, доставка болобу шаар ичи? Болот дейт. Өзү келип алып кеткен жакшы дейт. Өзү менен көрүп. Союшка издесеңиздер мынакей. Şu номерге байланышсаңыздар болот. Бул койлор Таластан жарым нарындан келиптир. Yok çülpere mi ata? Abi soda кылыңыздарчы. Et yaksa. Kaça tişin var mı? 4. Таза канча туша берет эми ушул эт? Айта албайм. Бул ушул жакшы экен. Кочкор. Tigisemiz bırak. Ургачы балда. Uçmak, moğur kaçım. Şunu moğur salırız. Союшка издесеңиздер, ушу пригородныйга келсеңиздер, суббота күнү. Любой күнү келсеңиздер болот туугандар. Ар жакта сарайда сатышат. Aktalanıkı. Канча алдагы 8? 9,5. 9. Сиздин козлар канчадан байке? Kozlar mı? He. 9'tan 8'lerinden. 9,000, 8,5 миң. Каяктын козлары? Нарын. Акталаныкы. Бүгүн жалаң акталан козлар келиптир да. Бул койчу сатылыбы? Satıldı bunu. Алдыңызбы? Аябай семиз экен, Канчага алдыңыз ушуну сыр болбосо? 13,5. 13,5 миң сомго алыптыр. Ачы. Тиш буз элекпи? Тишин буз элек экен. Козу кочкор. Канча миң сурайм дедиң? 50, 50 миң. Беркичинечи? 35 миң. Канчадан берди, базар берди? Азыр эле түшүрдүң, Жакшы. Үйдө дагы барбы сата турган? Телефон номерин айтсаң болот. Айта бер. 706 50 05 42. Район кайсы? Озерный. Мынакей. Үйдө дагы бар да? Үйдө дагы бар дейт. 8 миң сом сурап аттыр бул кочкорго. Канча тиш бул кочкор? Төгөрөк? Базар бердиби? 21 миң. 21 миң сом берип атат. Мынакей, ушундай болгон пригородный мал базар туугандар. Биз видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Эмки видеолорго чейин амандыкта көрүшөлү. Жакса лайкты былч этип басасыздар, жакпаса дизлайк басып койсоңуздар болот. Бул кочкор канча экен, дос? 35? Өтө сонун кочкорлор сатылып кетти. Түспөт этпей калдык.